Ka Meghalaya Swimming Association MSA kalawan syakmat bakan sei madan ya laki kena nong jengi ki jongka kiban krek ban mikmat ya ke jelas syaki artli ki lempung ya kop jengi kiban salong hagi ne ki khendiat sing kiban wan ha kebaningkong nakaliang ka MSA kalapan benai ki kerteng jong ki kena kiban mikmat ya ke jelas syaka 41st Sub Junior National Swimming Championship kabalabu bakan long hakasau bat kesantarik unai lar banwan Hasor ba Bangalore kaba hakani kakenti ka MSA kalala bankan sei madan ya arngut kinong esim benta bat kine kilong kenan chugium nong room moment bat Anisha Panbu katba u manager ka kunhun on day uba mark edge nong room katba hagalempung yakun jongka 51st Junior National Swimming Championship kabanlong hakalai hadu kan nyotrik nailar pat ha Ahmedabad ka MSA kalala bakan sei madan hadu kendaingut kentum Alberts Karbani Sean Maxwell Dingdo Wanshan ya u Alia Elhanan Karwar Rumnong Meyai Pinsan Lingdo Tron Verem Gedelia Nongsin M Irtakso Meshwa Nai Nicholas Yang Shai Sendrang Batengen Marban Yang Bat Manager Kakenhun on day ba Jonathan Dunai Habay lebat gani ke jing lej baneshim benta ka MSA kala penlong ya ke jing kenduk lang ha kalai pui terik naitung ha pung jingi ha krinolin ha kaba kala yo bakan aya ka kitbok ka kit riang ya ki kena ya kabala ai da uba Kenneth Wa lang Vice President bat ba B Lingdo Secretary bat baladon lang ru ba Joe Marwin Technical Director ba Maxilian Lingdo Treasurer kidkhot ka senjuk bat baladon langru daki kimikih pajong ki kena ngidon kendaingun di athletes ki banai ban represent ni kasien syaka 51st Junior Swimming Championship menang Ahmedabad nyungut ki sendrang bat armut kenthei armut ki dan haka sub junior iwei sendrang bat iwei kenthei ki dakamusim kaba kemen ni su men sibun pa hakni kasien ngilala ban pha hadu kendaingut syaka junior kade kasien ban kom ngila ban pha kaningun bat ni sukmen bagi athletes la islam na kapor ganang kamwan syakmat bat ganang kam improve bat kumta ngilala ban diet kambun en kasien kumban supakan mau ka national swimming competition kamdei kaba long kumalong mayhani kadai pat akwai ka level kaba don katu kali nangi bra lek kila experience kila i bat don peng jopi tu si kadai kawai pat ka level kaba pin hab ban paling jimut ba pin ai ba pin long alert ba haka physically pin long alert mentally pin long alert bat pin dan kamru panong smart man kamdei tangga competition kani kadai kaba siapan pun dan kamlut ya ka jimut jemput ke jongpi ya ka bormet ke jongpi lu kumjo but the skills ki jongpi hoi kadai ka level the competition ka lahe ba rei ni yang ni ni snu men bawat la im shumyo ba kilat jinghikai ki balong kumbalong sikiwei par ki jaka ban kompeng idu nasibun rei isukmen ba kiati jong wat de kilai ang tiru kim semlong badu nae rei ki ya biang hi kat ban biang kabor jong kumu kiwei kile kai bat papiru pinsim ya kata spirit ba pila ban de kai khamha hakpor bangawan bas w kharbani Sean Maxwell Dingdo Wanshan yu Alia Elhanan Karwar Rumnong Miyai Pensan Dotron Berem Gedalia Nongsi Emirta Ksum Mishwa Nai Nicholas Yang Shai Bat Sendrang Bat Ngen Marbenyang ini lain next junior Armut pada dibanding syaka sub junior 41st sub junior ke Penang po Bangalore kita kilong i kinan nongrum momen bat i Anissa Panpo i Anissa Panpo ka konsisten rai pa ka jing bok yang i jo bat kiti manager di bandai po
Iti manager manit alam syaka ya ke junior ide ba jurunai ibalong way naki dari seketi jungi pat ibanya alam ya ke tim sok junior ba amak selong rum pada